urigitani. St. Agnes tunarĩrĩria gana antu amarĩte kwa ana beto konogo kathĩra bate irachine. Kire gũtigĩra ana bo kinya chukuru tha irio ni tuthoa tuna mbacha kubaka matana kubania ugoro. Intake kana ujukania bwa January 2023 kire kirasi kia PP1 mwaka klasi kia mugwanja no bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkuru kiturungia chukuru kano turungia thimugo kurukira 0725977144 St. Agnes School Marega. My education, my life, my future. Ni wirigiro bwakwa muraithiria umwegano ithirite wina kagita gakega ukabitikiria ngomba kuthwa ngigukethia mwaka jumweru ni onto na mwaka ni jwerwire. Happy New Year na Kimiru ngakwira mukira kethi cia mwaka jumweru na rwa tariki imwe mweri jwa mbere jwa January mwaka jwa ngirijire 2023. Kurukinga kurikana obe kuthro gituthingatira gukurukira Facebook, Meru TV Kenya, Twitter @Meru TV Kenya, kana website yetu iria ni merudigital.co.ke. Ditwa ukabita Gloria Mwirigi. Na ngembiria na jarajari kitigo kinya kirimetha yetu ya ntitoni ati irinjira imwe ya kurekiria mwaka na kwanuka jumweru jwa 2023 na jira ya kiumurungu kiroria Major 1 bagwatanite na Pastor Pius Mwiro wa Maximum Miracle Center nibenderete na kigomano kia ntuku ithatu kienene kia mithako kia Mawa Igembe South maromba ja nijaretete antuku mantere mwanya amwe ni ubakathathaia no akiri muchemane juu jwa maromba Amiru iboriti atongere ba county ya Meru bagite ngwatanero mwaka jumweru jwa 2023 ni ukenda bakomba kubatungatira gutina karuru. Mwandiki wetu Wantito Mureithi waba na ago tutariria nkroke mwanya ibariritie thigungu iji igiteneriri na nkoroki gucokia nkatho nundu bwa kuthira kwa mwaka juju jurari mwaka jwa 2022 jurari jwa siasa amwe na nkushenyo inyingi na mpara inene kurune ya Kenya. Uni muduari 2023 kuitariki imwe mwito yo nkuromba anto betu ba Meru County especially atongere betu ba bathuri MCA na gavana wetu Wera Mwangasa ora wendi ni antu ba Meru boya antu ba mutarire na kure nyingi na MCA ba nyabo batari wa kure nyingi basinda babangi turenda kuona baike mathaka ya andu anthi yonthe bombe kurutira antu ngui barabara cietu mbura ni rathirire irathukangire cionthe antu ibetite okethabia kuria ibakonda kubwithirwa barabara ndui isi atuikangire cionthe nontu bwa service runoff kana megua ira ombe okutuka mata pipes yetu tukwenda ringi ndui icoka miereni ikurarire antu ba mirai bakwenda kundinya ila bioroi na bangi nawe bakwenda kurima babari mandui itukwenda nduire isi kubwithirwa nduira ringi na basari tukwenda na betu bayo ambassador kenda basoka cukuru sibitari cietu ithero turiete ni kwenda ndawa ni kwenda kurutirwa ngui na mantu maingi sana ya kwendekana Meru County thai. Mwaka wa 2022 ni mwaka yurari na challenges nyingi sana, mantu ya ithurano ya mantu ya maumo maisha kuoma kila kitu, lakini kintu gikiri atu murungu otukinyithia 2023 kikiria maana sana kibatwe ikugucokeria murungu nkatho no mwira mwathani baba na tutharime ki mwaka ene yetu na yo mweru no tu imwaka yo mwana no tugigire mwathani baba yo imwaka yetu yo itharimo. The blood of Jesus, there is power in the blood of Jesus.
kenine kia Mawa Stadium ni kwithiritwo kwina crusade ya kunokia mwakene jungi mweru iria itongeretwe ni Bishop Pius Mwiru kuma rutero rwa Nairobi na kiwamano kiria kithiritwo kiguikuciritie antu babaingi ba makanisa mwanya mwanya. Netumĩrĩtwe kĩani-inĩ gĩkĩ kĩa Mawa gũtuĩka mwaka jua itharimo. Mwaka wa 2023. In the year 2023. You will serve. Utaweza kutumika. With no limit. Amen. You will serve. With the property. Amen. My brother and my sister, there is power in the blood of Jesus. Yeyote atakayesema hivyo dakika mbili, miujiza inaanza kutendeka. There is power in the blood of Jesus. There is power in the blood of Jesus. Nĩ kĩgomano kĩrĩa kĩthiritwo kĩgĩta na mbere aja ndene ya tauni ya Mawa, stadium ĩngĩ ya Mawa. Murithi wa banki ripotera Meru TV kuma Jamirigoni ya Igembe Mawa. Na tutitana mbere abisa wa borisi kuma gishiko mbunge kia Igembe South ni barijanirite mithene imwe na akari mambura jaraja gitigite gituone kia borisi kia Mawa bakiaria mabrene ja ni barombete ngwataniro gatigati kao na akari ni kenda bagakabanira na makarika jawagagia bogita mwaka muthiru 2022 igereri yaure gukabanira na baba bonda bonda muchine jwa Mawa nirionekene guchiara matunda na batinoga indi bageta na mbere na ngugi yao mukiri inkunja na gututariria nkoroki. Kiri mambura ya ukungwira thionko indi mabisaba ukaria baruterero Mawa nibeyete amwe kureyanira na akari bakontuku rirabonanitio ucoke nkatho nontu bwa ngwataniro yo. Wananchi na polisi kukutana na kukula pamoja na kuongea pamoja, hiyo inalete watu pamoja. Kushukuru kwa ushirikiano mwema ambao tumekuwa nao kati ya askari pamoja na wananchi. Nashukuru raia venye tumefanya na nyinyi kazi, nyinyi si watu wabaya na nawaambia muendelee na moyo huo huo. Hii mwaka mask na ijakuwa mingi sana kama last year. Na ningewaomba ukiwa unaendesha gari kwa barabara, usiendeshe gari ukiwa mlevi, sababu hizo pia inachangia mambo ya accident. Rosi Wanjiru murungamiri wa bisiana na ndo sekimisi na kuria antu arume basi umairi kaitene karaba inyeleka kile misio nontu antu akako wingi ni basi umairi na kurita ripoti uraba kuinyeleka. Kesi nyingi zenye huwa na handle ni za wanawake kudhulumiwa na wanaume. Hii ya wanaume sijui hawaripoti. Mjue kila mtu ni binadamu. Boy child anafunzwa ati kuvumilia kutoka akiwa mdogo. Wengine wetu hata tuko na vijana, watoto vijana. Tunasema wajikaze. Akijikaza hivyo ndio akipata issues hata akiwa mkubwa ati haezi ongea, anakabera. Kila mtu ni equal. Whenever uko na shida hata mwanaume, ongea, speak out. Usikufe na depression. Kama ni mzee unapigwa sana kwa nyumba na mama, kuja utuambie. Usikimie. Najua wanaume tunapigwa alafu asubuhi unasema niligongwa na ukuta. Sasa hiyo umekanyagwa ngumi na mama hujapumua usiku yote. Usikimie, uumie, ongea, kuja kwa polisi tutakusaidia. Polisi ndio tunakuanga na ansa yote. Moses Kameli ora ni OCS akiaria ariwa ni baruita na wamba babikibiki nteri sema wana munkatha ini boniete. The year under review this 2022 was out of cooperation ya wananchi ilikuwa more successful, especially the border riders. Walitusaidia, they made sure that we curtailed the syndicate ambayo ilikuwa imeanza ya uwizi wa pikipiki. At least tuko na watu ambao saizi hawakula Krismasi,
na kama walikula kangeta. Tuko na wengine ambao ni Mungu aliwarehemu kwa sababu ya hasira ya wananchi, na tukaambia wananchi msichukue mkononi mkononi wa sheria, muanze kufahamia mtu, tuachane na mob, tushike mtu, tufungulie yeye mashtaka na tupeleke yeye chela. Ile maneno ya pikipiki ilikuwa imekama na tuka totally smash. Is our best achievement ya 2022. Hakuna mwizi ya pikipiki anapenda kukanyaka maua. We did our level best to make sure that there was a peaceful celebration during Christmas. Hakuna mtu alikuja kuripoti kitu yoyote Christmas. Hata ubi yetu ilikuwa empty. Muthi komanda wa polisi Maua Aliasan kaitaka ana bari musim na alitete mukana kiriende nsobi baraba kuendelea ana bande ya miaka 18. Tulikuwa na election, tulikuwa na mtihani na ilikuwa mzuri, security ilikuwa sawa because of the support of the police officers. Bila hawa hatungefaulu, so ilienda mzuri without any incidents. Pia crime rate imerudi chini. For this year is lower than the previous years. Sasa traffic offenses imerudi chini. Hiyo yote ni bidii ile tumeweka tukishirikiana na officers wangu. Tunapenda kueleza wazazi wa Igembe South wachunge watoto yao wakati hii ya kuruka mwaka na Christmas, wasiende kwa mabao huko, wachunge watoto yao. Ni wakati ambaye saa hizi najua shule zimefungwa, watoto wako nyumbani wanataka kusherehekea. So naambia hao wachunge watoto wao. Wenye baa pia awache kuuzia pombe, mtu andaye chini ya zimeandikwa kwa chupa mzuri. Kiripotera Meru TV kuma Maua irede shugwa mbunge ke Gembe South mbeta mukiri onkonza. Tutitana mbere akariba itorari akanuka wandi yankoni mirigo ya Tharaka County ya Tharaka Nithi ni barumirite na kanani bakoria thirikari ya gavana wa Tharaka Nithi County uria ni Onesmus Muthomi Njuki ombe kuthirwa agi batetheria nyuma ya bo kuthirwa bari na thina ya ruji wa kagita ga kanene. Kuma 1919 mwanka mundi tutiro ya ndimaka tuwe wera na Njuki igwaka na igakubwa baino ndieka kila kindia mweri wa 3 na thori bandori akanungerekereza location matakiri wandi ankondi gechuka mbunge ke Tharaka na bara wakagita kamyanga yetuganira bombite kwithora baekorokira Kenyamara ya kwagaruji kiriro kyao kirintongori rithuritwe na kura kwegita riuri onthe kithiro kiringa jigende kagitani akaba kiomba kwithora bakioria ntongori na chomba kwithora kibaririkana ni kenda bomba kwithora bakiona ruji ikwithora thina mbere butiomba kwithora bokionekana nturani ni wagibwa ruji na kinya mutongiomba bakirajimika kwithora bakigura chiringi 30 kuthi 50 na kinya gwakiba nyomba bugitwika Kenyamara kiribo torenu yo ndetie kithima kya batomagira ugia kwenja na njara bakathi bakaenja antu bainge na tokia kinya mwicho gikathira au ende na mbori rwe rwa kunywithi thina mutongi twegura chiringi 30 kuthi 50 ukagurira mujie roye uchoke ugure rwa mbori au kwena thina kana ngwicia waka antu bathina mono nontu baroje bathia kuruta roye guntukura ya mono yendo ta kilomita kinyigo kinyoge yendo kilomita 5 inya bakia kuwata rwiro waka. Kwa hiyo hatuna changamoto kubwa sana nontu bwa roji kwaga roji. Kwa hiyo tukuromba kwa heshima tu botutethia na roji. Tukoni tunyamarira nontu antu baba kuthikinya waka nyomba cia maiga. Tutitana mbere itharia bia ndwimbo cia tene kuma Tharaka County ya Tharaka Nithi bombite kuromba bagite bete na mbere kuina nikenda bakomba kuthirwa bagichiukiria na njira nene na nguruki kuromba bonde barabara na ndwimbo iji cia Kimiru bombe kuthirwa bagita na mbere guchina ni ugwika utene. Tebo bakenderea no ntuire bwa Tharaka iri njira ya kuthomithia ntuke imbithi mantu matene na njira ya nyimbo irachiye kene ta hauthi nontu bena records ya nyimbo cia tene baina kuririkania ntu kacha ya Tharaka bura baturaga tene bura kaita kamaketha pengine ba ketha mirigo muno bainagira maburani
ntano ni taino ntano jari kutena ina ichi aige kuma muno ntomo ko ina matana meta wa kyanjuri kyandere na mange mama inge muno ende baba ingana baba ni ndi ndukeno ni batiende utaimo lakini baba no ndo badi ana yana koro ba tapira ndo toira na chaya batu kai ba kutungira laini ni nyimbo nikenda ba inaga badirikanagia ndukeno nchege manto mama dia meno ndo tuino tanto bale betandinjito ndetemo batichije irabu non tutende tatwana tura tuguciarwo kagita gaka twana tuturi kutha ino twandinji tu tutimenya gintu takavivi na kavivi akaikokoga gwa kagita gatene tene kuru batekagira nguo goga kavivi gakokona gakoga gakuni kumontogu gakuni ko uba kaendelea na kuiga iyo tamanduni kiu kiari gatene na kana gaku kegwa gatamenya ndimbe kirete unu ankeri kavivi aku asinika gwandwana taino kona ile ncine kiogu atikimenya bukaruthagwa ntimo kona mbikiriti ogu tuonire tamanduni eke tukaria kuorganize twege gikundi kigetu gitagwa kirikiri arume dancers tuonye tukaria kuorganize ogu ana betu kinya batimenya gintu takavivi mbiyo atimenya gintu tamanyige mama imbiyo tona ituendaere gutumira mantu mama tumo tamanduni nyembo ino tuinaga tukeririkania kagita karaka inaga tende ituuthaga tukiuthaga nyembo ira ciuthagwa tene na kule mwana ta yeu thimbi kana na tinda to chie hivi wogu tweka tinda to chaku fure muloni nda chie na mbesi kana chie na mutaratara wa kuma na unyuma yes kiaria neni na njira ya mwonye bogite bokemira gikigitibaruta njira ni chagi Kristo inde njira ya kurumbu ya kitharaka tena na ngija bando kwa wako tena bo wako na ntego bakirumana ntego bejengana neto batara no kabera kudina anoka ditu kuina yendure kike tutakwenda kidira ni onde mukristo ndio ya gwina nyembo inu bakaina nyembo inu bena motive fulani roni wathi Jumapili oro ya Jumapili ndio ya watu wino wathi ya katholiki kaunga kathi kancha thia na wakathi kanchani yake do inge mumba kwenda kiutu sisi muguma na age kando gando ndora ndiko na agina lakini tiuto tikabathi ya agene sithe Christianity basis ba da bagitukuza kitharaka getu kuruki bakuromba tongole bakaunta tharaka nithiko batetheria kaingo bakuri otamanduni bubu kuromba tamta patu agwali akaringi ngai aruteria kundikigetu atupandira mbecha tukomba kwibukiria twakena ni mwateno ni onu kumekaita kangi antotabaona wethe batena inya ya kuendelea lakini bakona support ya kuma for example kwa thirikari ukijitaina mheshimiwa gavana mudhomi kana tafato for example ngiro nto mujumbe wetu bakathiba karenga bakarugurwa account baikira kanyamuku atwika ria bakagintu ya kuba boost bakabejira bakathukagia bakaruta na chio tumandero to bakaya boost kana wathi kuntu takuba tabakachiria ngare kabaira bakathiba kamenyekana kungeno kakuga bagito bakathi bomas bathibuna kuntu ta Nairobi abakamenyeka kabaya to studio taino chia mwaru na batangacha yenya muika panduka ila twika tanyamota tobisi nke reporter Meru TV nyokambitaga ki mutegi Mugasala maraithiria umwega wa Meru TV no tobo kuthingatiria nteto chia Meru TV tha imwe mwankira utukomba kwa twikinya mwicho iniga kuromba ukomba kuthirwa kiumagaruka ndene ya Meru TV nyontona cha kinya thithatu komba kuthirwa ngichokera o kairi na nteto ingi inyingi ritwa ukambita Gloria Mwirigi. Happy New Year.
turi na kwithikira tukikumenyithia gikuo kia Richo Karambu kiria kirakarikire tariki 29 cia mweri jwa Disemba mwaka jwa 2022 akiamukaira utungata cibitari nene ya Meru Teaching and Referral. Arari